Aduna ungandanta koma tu yangora. Aduna ungpamanta koma tu yangora. Mukenda lopati bongunyande. Awande ko ayona. Mama wi wo anga wade ayanga nyali. Anga wade ayamolani. Aljanna. Egiri enjoni si alla jabi. Voilà. On va appeler maman sur scène. Mama! Hey! Why? Hey! Mama! Hey! Yes, sir! Hey! Why? Hey! Mama! Missa Mama! Mama!
hey anga waɗay hay anga ñaal anga waɗay hay ya jonnaka anga waɗay hay ya mawlali hey sukaɓe wali dogo laabi joyi jemma goto hey jiwɓe si kulloy ɗiɗo e piiri kuma moɗi kuma moɗa kunku weltike haray ko moɗu kunku woni weltaki ko moɗo kunku woni weltaki moɗa kunku weltike la gandini ɗon haara o yi mboma spécial concert mboma o yi vraiment c'est extraordinaire ɗon andi mboma waddegal kanko o accata ɓutta o accata ɗano kala gongunoɗo a finay kala ka ɗaninoɗo kadi a finay parce que ɗanndi so naati tum vraiment mbuɗi maji ɗi perdata haray min assalamu aleykum mi hiwroma kala inde mo yettomo mi lando so fowno e jang a haray men kam min hewte e jang haray meɗen toɗi jama o yafuye seeɗa fi tardement gon kono noon inchallah ko ñiiri kaba koto niɓɓiro welirta hiɗon andi ko tous les mardi mi hande ko samedi inchallah ɗe mbaɗi émission manda c'est spécial hande fi concert fi mboma waɗo ɗo e sénégal honto waɗata Douta Seck en face marché Tillal en côté de maire de Bamba Falon ko ɗon waɗata inchallah face à face enen ge mboma teɗen andi mboma waddege Allah e yimboma Grand Théâtre e yimboma ko Guinée Bissau e yimboma Gambie e yimboma France ha hande ala ko naɓata mboma e ɗum ɗon e hertira hoorema walla herta mboma heno ƴayfi mboma haysi ko tato naate concert mboma exemple kanko fijane fasiɓe makko ɓen kanko inni ko famɓe makko ɓen o mari artiste ko noon artiste ko ma joɗɗa famɓe ma ɓen respecta fama hayde ko neɗɗo goto heɓuɗa aman on kelana on janggo heeɓa ɓuuri ɓen hande on si weltike janggo so yeeyi a waɗi haaju o ara yo tawma o innama vraiment hanke mi yawno mi welti mais hande noon an mais hande noon an fi neɗɗo goto naati heewa inna anga jowata mboma kanko o nanon kanko haji ko ɗiɗo heeɓi walla goto o fijanemo ha o welto haara la guinnamo ɗum non tum la wetanemo gon sengo ɗon haaray mina ɗon wona andirawo no waali ko hôpitaji no nawni toon ɗe mi Allah kamɓe kadi yo Allah dikkiɓe dow jam moɗere ɓe arta ɓe continue golleji maɓɓe ɗin surtout ma kadi e guine mandawrma no soka haysina guine ɓen tan ɓe caabi waɗi feete guinaw kamɓe kadi ɗe wawi torongol ɓe Allah yo Allah yaltimɓe ɓe continue golleji maɓɓe ɗin par ce que hunde fof ala hiɗande hoore mum kaso hay gagnoma a yalantako mo kaso mais si Allah yafayma hunde koya andu ko Allah fawma hunde nden kaso on ko tagaɗo je kaso on ko ɗi tati woodi ko kaso mayde nawnare ko ɗiɗo tati woodi ko aduna ɗo min gon mi cikkata sa nawni hiɗandi a cikkata ma yay fiɗa nawni kaso kadi hiɗandi ɓoye ma juuɗe a yaltay siɗa huuri haray ko noon feƴi ɗi yarta so giwi ɗon da samedi wona neñirami e babirami kala ananda hoore ma no jooɗi no ndaɗo Jama TV hande noon ko samedi ko spécialement nda hoore ma ko plateau ɗe gandi hande ko gayneji ɗiɗi invité ɗen ɗo e fi wallu honno wallu organisation mboma on ko honno yarata e wallu anda hoore ma ko hombo e hombo woni fi hoore mboma ɗo e ko hombo woni waɗi événement on par ce que so yi neñande nga waɗi émission manda hoore ma vraiment neñande mbi waɗi apprécié émission on ɓe andi vraiment mboma no arde Sénégal teɗen andi si mboma arde Sénégal enen fof eɗen andi vraiment ɗe woyi yawgol weela eɗen andi kadi so yeehi kadi ɓurta welgol par ce que kanko tigi mo inni no woodi ko habodire jama o jama ɗon noon ko surprise wonta ko ono surprise woni mi anda tela gandi noon e mardi so Allah jaaɓa o hande ala ka min ko honno e surprise o marani jama on quoi haɗa ko noon haɗa min invité ɓe hewƴi ɗo min assalamu aleykum sengo a ñamo ɗo way aleykum salam DJ Lamzo way alhamdulillah dara no anno so atti algo tardugol ma wallahi mi waɗi ɗo alaman way so yi tardement waɗi seeɗa haray jama on kadi min trokke ɓe yafuye par ce que haray ko pijjigo kadi min wonno e régulde ko ɗum tawata min wawi tardude seeɗa joni min gaccama yewɗoɗa présenté ɗa ka woni hombo jama wawa andugol ka woni hombo voilà honno fewniɗɗa fof voilà toujours haray mi hiwrike ɓe ɗon kadi ko min woni Massi Diallo ɓe noddirala Mamadou Diallo ɓe noddirala Massi Diallo donc haray sa yi hande kadi min arti ɗo fi andintingol jama on ko saati ko no laati par ce que ɗon andi fi mboma fanɗa donc fi men kadi fanɗa donc haray ko andintingol ɓe ko ɓe andi toujours fi concert mboma wonɗo wadde ɗo e Dakar le 3 août centre culturel Douta Seck miɗo andi noon hiɓe andi fi mum mais kono ɓay sa on no ɓadade ñande wo komin andintimɓe seeɗa hara yette baɓɓe yejjital par ce que ɗa andi wonde siɓe memali andi yette baɓɓe donc siɓe memali dow sunkun tum ɓe yejjitay kono noon lan andi ko yette baji woni ka régime mi ɗoytay ɗon seeɗa taw ko pour son on quoi voilà haare ko oɗo woni Massi Diallo haare ko
o wala ni en nyande vraiment e wadi kon sabo num hiden andi neddo manda warama surtout man Guinée jong ko ma wola ha be anda vraiment ko gonga wona be anda wona sikki ko yedde gonga mi nanda ma bawdo no wola wana ino ko après ko no laati ko no wadi ha hande de wad émission tan hande émission ngol hande no hande no bad makko no wuli par ko non inshallah wande mi ka ko wuldo par dari do ay jonde anda ko wuldo par dari do hare la ngandi men ngadori kono mi anda ko mi anda no hane so no adori parce que la humpa ko hono adori kanko adori tum ha o jonata goto adori tum min assalamu alaikum gosengo anga waaleykum salam na wahi do nge jang jantum on hewte jang alhamdulillah mi acca on présente don jamon anda ko awoni hombo présente ra wala ka woni hombo jamon anda ka hombo jodi do ok assalamu alaikum tous les fans guinéen sénégalais gambien ko woni hettade men do fu ala mi hiwli ga fop ci ala goto ala ko fils de Bounaya wi yo hewtudo hero jama on wantano jama on mi andina be hoore an bon parce que be boynande inde an ko réseaux sociaux mais be anda Allah o nyaawali yo be yihan taw alay la weltani tous les fans la weltani on non kadi bon weltani kadi o grand jam wonde yasando o grand Mamadou Mas ok la weltani mo moƴƴa ko na sel est ce que me da ko fils de Bounaya joji do kanko tigi wondo ma hemi nana ko adi kon taw mi no jarada hiro taw ma hen taw man ko garlu mi anda fils de Bounaya ari adori dasa awa fils de Bounaya ari adori fils de Bounaya ari adori sukabe iurobe mali menebu mengarali si me hewdi yo weltoto ko me wadi womi woni ya weltoto senesi iurobe mali be menebu be arali si me hewdi yo weltoto ko me wadi womi woni ya weltoto he pulo no ko wowi ne yo nene jara ko wowi jara da gento do moji me ngandi awano mas ene ko honto yawdo ha lokuti do ngo inno don tina konten bo ma o taweta ke mu voilà DJ Lamso bonne question fils de Bounaya sai hari yimbe buynana hito makko kono be yale mo gonga ko wi ko sai kadi me yeyi ha men subike fils de Bounaya yo tawtu mboma e wobbe go kadi parce que mo gollude hara o hollitaaki donc sai men yeyi men lokkitoy mo ka rokkun ka o mari der ton men addi mo ga ha men hewtini mo ka plateau do fiyo jama on waawi yide mo parce que be heditade son makko moƴƴa sonje din ko heditade sonji makko di moƴƴa donc be ron wobbe be nay ko mbo yimi dum mido faala yide o wobbe ben kadi nano mido andi mo be harabe yeddondirde jonnon ko men addumo do labana post jama on ko woni fils de Bounaya et puis kadi le 3 août donc andi haray mo wondi e mboma bari centre culturel Douda Seck donc kadi beri yahube ben burta e andude ko hombo woni fils de Bounaya ko men toroto kadi jama on de nyande yobe arlaw parce que hikka kadi o concert do minata sifa makko wadal do walla wadata kono o do kadi ko concert wado différence e hedditidi din kadi dio medi wadude do din kadi donc den ande o jouy grand théâtre kanko mboma bari o jouy kadi Douda Seck hari o jouy kadi do kadi stade Iba Mar Diop ko zoutugol makko gol kadi Douda Seck don andi voilà o wadi kadi tournée européen o arti ko retour makko wonde wadde do e Dakar voilà wonde wadde do e Dakar kanko mboma bari dum ko le 3 août centre culturel Douda Seck no wodi kadi non artiste be bus andanda horema hibe tawa e programme o ben non kadi ben adday be chaque émission men heba e artiste jo momen aybi fiti ka plateau ji men do ka radio ou bien ka télé quoi donc don andi samedi passé en futuno pardon mardi passé en futuno go jaman sokili voilà hande kadi programme de fils de Bounaya donc min ko mi wawata wiide jama kala ko wadete kon e concert on déjà wadama ha gasi programmation ji di fo jettama côté ka organisation e ka sécurité no wodi 100% ta go yo foppo arta goto hulo hayfus sécurité no wodi foppo kala ko wiye ton côté organisation l'année complète de hande kadi menen ko habbiden ko jama on e nyalande
e sayon e jour on ko ɗum ɗon habbide. Ok, merci Diallo. Hare on nani vraiment o yi ko woli kon mais non lang andi fils de Bunaya lang andi wa degal la fi mako fanda te lang andi wa mali be jipre to wa andana warma si wa mal tu jipika tun ko jipika tun duta sek hare ko duta sek wadi gisse firme lang andi dun don way fils de Marga me ngarda angadi c'est la première fois hida bokkude hida bokkude agne mboma concert ko honno wawta haalangol ɗum ɗon parce que c'est la première fois hida wadde ɗum ɗon wa no ɗum ɗon taw ko adi kon taw ko weltanagol ɗon taw onon weltano promoteur ɓe ɓen fo tijeɓe ɓen fo mi weltano kadi hoore am ɗin kadi par ce que andi ko golle ande yaltinimmi ka réseaux sociaux ha yiɗomi aɗa weltani on moƴƴa weltani jama on fo haɗa komi wawata wiide jama on mo ɓende ñande gonko ko ranjo wiɗo kom tamo tultu sakko leeta e jama on ar law en fof hiɗen anndi programme boma na e ngal ɗo fuɗɗi ko arta ɗo kon fof mais noon la wayno wona ngal ɗo fuɗɗi mais noon habbo andi wona ngal ɗo fuɗɗi mais noon c'est la première fois hiɗo bokkude concert mingo makko eyo andi hunde fof hina mari kesum joni noon question joni ko pour ko honno hollita jama on vraiment hande fils de Bunaya e boma c'est la première fois ɓe wadde concert min ko noon mi landima fils de ko wakkilare an min kadi non wakkilande min andi a wakkilike min anda te ya hewti haɗo a wakkilike non te ya hewti ɗo min andi a wakkilike fakir hande ta andaari wona maali fop ko honko ɓe jokki ko amɓe jokki sa noddi walla vraiment ɓe notoɗo a faami sa noddi ɗa andi vraiment a ini ɗum ɗo hande ko o concert ɗo ko fils de Bunaya invité ɗum ɗo lang andi ɓe jokka parce que mi ɓooyi yego concert uji ma te lang andi kan lagino kewañ a lagine lang andi kan no jaɓɓorɗa no lagine mais noon est ce que noon ɗum ɗon wayre oɗo walla oɗo ɓuura e ɗum ɗon ko tortuɗe ngala koyo ɓuru ko waɗi ko feƴƴi kon fop par ce que fiyonnu programme boma programme fils de Marga c'est la première fois la welti ɗon taw la welti taw moƴƴa noon wallahi ɗon on tun taw la weltani promoteur ɓen fof surtout noon wona o grand yo la weltani garam Massi ko Massi Diallo ne a yetta hande noon hande moyne wo moy welanilanko plateau ɗo hande o bon haray komi wawata inde tous les fans wontiram ɓen partout fans ɓe wonɓe Sénégal ɗo wontiram ɓen Guinée wontiram ɓen Gambie partout dal e aray lantori ɓe ar men tawde programme on mi welna programme on e okka men doole minen kadi min weltanoɓe mi waɗnaɓe koɓe faalako kamɓe kadi ɓe waɗna men komin faalako merci beaucoup o yi ko woli kon vraiment o inni vraiment feƴƴata ko la ganndi noon ɓe Bunaya ɓe sowina ɓe notugue de Bunaya no yaaji Bunaya ha himaya ila ganndi no yaaji merci beaucoup Moussa depuis Malika kanka semnema ɗon fotona seeɗa kanka mo jooɗi mo darde Jama TV merci beaucoup le grand général de Gambie people hande noon mi yaali people kon la ganndi bientôt mi yaha people ka masa way kono woniri voilà ɗon kadi ɓayɗon anndi sinama en production ɓe mari collaborateur ɓe hewɓe faydin sous région on ɗo fof ɓe mari collaborateur ɓe ɗe mari ɗo kadi koɗo men collaborateur jon général Barry G224 voilà l'homme de Gambia mi kuppalma par ce que hikka wona o conseil mboma ɗo ko si lawani ko meeɗa waɗgol waɗi ɗo hikka te sa ndaari woɓɓe wi wona Gambie woɓɓe wi wona Tamba sa ndaari wona ɓe won ɓe noddugoɗa ɗeɓɓale ko Tamba ɓe woni ɓe ni kamɓe vraiment ɓe yimmoto ɓe ara concert mboma on kadi hiɓe tawa kadi e waɗugol organise go concert mboma on effectivement a faami te sa ndaari c'est la première fois e ɗum ɗo no waɗde joni est ce que noon eteno groupe mo ngon hannde la nganndi ni ko partout woni ɗon ou bien ko Sénégal ɗo tum non minen en production wona Sénégal ɗo tum ɓe woni sa yi ɓeɗo immike Gambie lumbi frontiére hewtiɗo ko ɗum andirta en production wona ɗo tum woni hiɓe partout woɓɓe no Guinée woɓɓe no Gambie Mauritanie aussi e Guinée Bissau ton fof hino ɓe installé quoi mais no woodi kadi woɓɓe wonɓe ka lawol en ɗon kasi ɓe hewti min addayɓe ɗo jama on anda ko homɓe déjà hande ɓe Gambie ɓe o yi kamɓe ɓe hewtino ɗo ça fait 4 jours depuis ɓe hewti voilà a faami donc si woni ɗo seeɗa en addayɓe joni kadi ko plateau ɗo ɓe wawa hiwrade jama on ɓe andina jama on ko kamɓe woni homɓe ko honɗum kadi addi ɓe par ce que eɗen andi ko lumbata frontiére voilà ɗum haray wona cippagol escalier wol noon quoi wallahi voilà haray ko ñiiri kaɓe ko niɓɓiro welti haray na o nodda ko ni mon téléphone gaccitanara ligne o seeɗa famɓe fils de Marga ɓe no natude noddala nga mais nami ɓe noddata
on attita ligne on seeɗa ɓe wawa natugo ɓe nodda par ce que hiɗen andi concert on ko famɓe landi famɓe on kadi ko concert landi kono welnata concert ko himowo on min andi min hunde wottere mbomani weɗila hunde wottere kanko inni hayso ko 2 personnes are concert makko ɗum watta saabu ha oɗon ka ƴawgol concert te ɗum ɗon la gandi ɗum ɗon o jooɗi ko yewti ɗum ɗon ha mi nañidi ɗi noppiyan voilà no waɗi abbo tun la ngadde ma ti masi tana hawjo na hawjo kay macci tama ka ko ɗum ɗon ko woli ko min ɗum ɗon hiila respect ɗum ɗon parce que lan andi neɗɗo hayso ko neɗɗo goto hiɗuma walla ko neɗɗo goɗɗo ari no hiɗuma o acciti golle makko ɗen fof acciti ɗanogo makko ngol fof o ari o ƴetti tiga makko o taƴi tiga makko 3000 francs o naati an kadi weltima parce que ko sabu ma waɗi ha o ari ko concert te ko samma kadi waɗa anda ko golle o andana golle o ari a weltimo janggo si woni a noddema kadi o arta par ce que mo andi a weltanimo a faami mais buyno ɗo concert ɓe ari concert ɓe tawi heewal tun haɗa ɓe ta courage walla haɗa ɓe sikka yimɓe jala ɓe nanon neɗɗo hiɗɗoma on hiɗuma rek konti fi on wona anda fi mo arali on maccitama walla ko falawlo voilà andi gon sen goɗon DJ Lamzo déjà so yi ɗum fans ɓe mboma ɓen kadi ɓe heewi tew Dakar ɗo bo ƴetten pede mi auditeur wa allo Lamzo wa jantum grand hiɗa e jang no welde seeɗa alhamdulillah ina nege toon hiɗo nodde men on to ko Bamouta Tengo ko Bamouta Tengo Mamadou Longo Lafa mo Mamadou Longo Lafa ay non mi haali ka est ce que hiɗaji Longo Lafa ko ɗo Longo Lafa ko Bunaye woni mali ɓen no natude awa hino ɗon fils de marga ko finene ko taw fi de Bunaya wallahi no way toon aray de ngandi fi de Bunaya ay ko pawko darama aray masallah ko wallahi grand mo tagnu de nder Bunaya surtout Bunaya Longo Lafa partout aray jama foppo no invitande ñande fi tawe gol programme fi de Bunaya ngara kam do buro mo do weltanama kam do weltanama way grand minni ko no guinata famɓe fils de Bunaya ɓen fi concert o kanko e mboma o donc ko ɗum mi halama dañande wagira duta sekke ga ardu dañande ko Bunaya won ko jeeyi ko sekke inchallah awa inchallah emi okke garlu gotum seeɗa woso okke garlu gotum ɓano anni ko pularo luggi woso so yimmane musique um seeɗa mi yimanayno ɓe ko fayɓe duwanaɓe ni mi wajjayno ɓe ko sewɓe duwanaɓe ni ɓe longo lafa ɓe fiisu watti o longo lafa merci beaucoup grand merci way frère haare no wolna ɗon président Jamal Bare en fof longo lafa fof no haare no invita hannda warma wona président ji ɗi fof e gaccala e goto fils de marga vraiment jama on de ɓenni de affaire on de ko ɗum programme o yombata programme o yombata par ce que fiyon ɗum si Allah on jaɓi min darto fi programme o ha sotenan on fof anda mawɗi o min darike si Allah on jaɓi comme tortono kadi tous les fans fils de Bunaya miɗo noddi ɓe fof haare kadi ne ñande la wayno gama kene ñande mi yiiɗa windi bientôt que soñji kesi woni yaltugo ɗi yaltal taw est ce que ne ñande mi wawi andugo vraiment ɗin tidde joni ɗi wawi yaltugo ne ñande si ɗo Allah on jaɓi ko yiiɗo mi lansiɗo nini yaltade kon fop mo yeehi dañande toon par ce que nini mi yi fista wonɓe France wonɓe waɗe ɓe challenge ɓe ni minen kumpay ko ɗo ko maali ko hoɗi ko honto ko woni minen ɗaɓɓutude mo est ce que noon hande haaba tun hande so woni ɓeɗon ko arɗon kon fof e ɗi viji ɗi ƴettata goɗɗo ko YouTube hikka mina ko YouTube kay ko télé allo way no way grand ça va hiɗa e jam hiɗa ɗa gueto hiɗa nodde men on to mi noddon usine Penatali ko honno ko fils de marga ga ino mo ɗo mine yiwori fils de marga ɗo way toon fils de marga ño ɗo ala e mon toon jantude nala e mon toon yettide Allah wa kon ko mi waddama mawɗo usine Penatali ok grand mini haɗa ɗo invita concert o nani ala probléme aron law waɗe mo souteni on faami Mamadou Lamane ko enen tokora ko en tokora no ɓutte mbe welde voilà mon toon merci beaucoup fi mon ko dow mbiɗo faala ɗo fils de marga kamɓe ahir jamano ahir jamano ne
ɗum ɗo na probléme ɗeɗɗo quoi ala problème sala jabi merci grand merci way voilà hakkille jam seeɗa quoi ok ala problème ok haray kono yarata o nodde men ko 78 107 82 38 78 107 82 38 wawa yeddo en direct fils de Marga fils de Bounaya men ngadi men ngaddori te do ngandi vraiment ngi akapelaji makko di ngi kadi vraiment réseaux sociaux ni gonga min takom hino gonga cenu coppi hino kellanimo jono ci kellanimo non ko saga men concert on inshallah wa male on fon nodde surtout manon sengeti be sengeti ben be wora be tuba be ha on be leluma ko me yawno don tourner on to honno ki honno be gaya manda be juntu wa be gaya fop suuge ben fima ko dogo c'est limi falje ga ok masi joni ma cita ma peke de ngandi de douana go clip mo ma kadi après arte no ri kadi anda on ma do be nato gol wawen yeddugal ma peke te ndari yetto ko do non taw be seda allo 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 ok Mr Marga me ngati tama jona bakke ko kamande den me ngati tama wa wayn to go wa wol go fambe ben ko prépare da fi na nyande ok no min ngani ko prépare comme sina fans be ambe si Allah on jabi si be hewti be hebay ko welata be be arte harabe monaki si Allah on jabi kadi comme toto be fo mabbe kadi mo be si yahay yo yahu law fi honnum ta on tigi wonaton ha nibba immo yo araron ka heboyde place parce que do ngandi programme on siga makko hebata ko yaay wallahi o yika jama ko men tolto fans on fop yo be ar law hadana yo jama on faamu inshallah ko mbomati no jawde fils de Marga ko do jawde inshallah te dun don ko min jonji ko min jodde dun proposition dun don inshallah yo jama on aru law be wada accompagner fils de Marga te lang andi wallahi lang andi ci fambe jokkimo lang andi vraiment hide ngandi ko wato ko himo way ko watta ko on fami ka so jama on aru inshallah mboma e fils de Marga inshallah be wada face à face en pojon tuta secte de ngani tuta secte wonje no meno jama on aru law ko no watta match da baga da gran hota milibe jotten goddo ko ligne fambe be ngani dun ko ma dun do allo ya frère ali godo ma no way nalato jantu no welde avec elad subak ko mboy dano deme on to nadam man je pasatat itu eterje madi famu dire dum doji madi ngala famu digol no be wa Kër Massar na yalla do jantu fita maga monande ma ara nande joni to nala e mon ton alhamdulillah nala to alhamdulillah nani man yuru kan do ya o weltana mo moy do wa Kër Massar on foy do ngi jam ka ara vetre ala sikku do ngebuli fi programme mo ma on ne me da wedo on do be woni no kado na esbe warna ko hombe tata dikeso no yati wada no on longo yaltal taw sele je me yaltal do balle ayona awga su jol mahiro mahiro dira jannado ok wa merci beaucoup frère nala ton halna wa Kër Massar fo nani me salmini ara men habbi on law Allah jam jaga jaaje de bisuji de fo ara men habbi on law para ko ngoto me da wettane mbur ok merci beaucoup frère ok ni yurto dando ok waaw merci jarama ok Massi Diallo me ngacitama kadi woda ko wolda après macitama wawa en tago woda ka natbe vay digge lamso komi ɓeydata ɗon ko seeɗa tun donc haray komi wawata wiide jama on nde ñande séréji ɗin fop dj ɓen fop journaliste ɓen fo caméraman ɓe fo mo kala eko jokki ɗum nde ñande meɗen invité fop le 3 août centre culturel Douda Seck meɗen habbiɓe law wota goto jooɗo hani ɓa innano arde concert on par ce que sina ɗum a wawata heɓude toon ko falɗa kon fo si niɓɓi wallahi mais sa ari law a wawa heɓude piiji buy ton ɗi falaɗaɗi mais non walli côté de sécurité on fo asiri fop asiri way ɗon ko ɗon mi yaratmanane côté sécurité ɗum ɗon woodi 100% wota goto huulu
mo kala yo aratu law parce que andi se wi am organisation no fuddori taw ka sécurité est ce que a faami voilà ari non e piji goɗɗigo ɗo kala ko inete kon côté ka organisation lanni timmugol a faami ɗo hande kadi mi yettinoke manane ko ñalande nden habba e jama on est ce que a faami fans club kadi mboma on ɗen andi mboma no mari ɗo fans club ji nayyi wondi ɗo e Dakar parce que min addoya ɗo kadi président fans club ɓe ɗiɗo kadi ka plateau ɗo ɓe wawa ɓe jooɗo yettade on kadi fi détail ji ɗin parce que déjà kamɓe ɓe waɗino pré ha gasi ɓe gaynino gollude ko ɓe watta kon hande kadi non na américain ɓe inna toon goɗɗo 7h7 e Samba Kapi ɓen ɗo ɗon andi ko président ji fans club ji ɗin noon e Amadou Ba no toon kadi andi fans club ji ɗin no woodi 150 mouvement de Paris e 100% mboma e fotti fooli e woɓɓe goo kadi est ce que a faami kamɓe ɓe gaynino déjà ko ɓe waɗata kon donc haray ɗo komin ɓuri faalede ko jama on le 3 août meɗen faala yoɓe hewtu law ka dambugal mi andintinaɓe ɗon kadi fi tikeji ɗin hara nayoɓe waɗu sikki sakka tike no woodi mo 5000 francs VIP no woodi mo 3000 francs ko VIP o woni 5000 francs entrée unique 3000 francs donc si ɓe faala kadi heɓude tikoji ɗin walla kala ko ɓe faala humpitade ko nder ton min jonnay numéro ji kaɓe wawata noddude ɗum ɓe wawi wadde 77 920 49 86 77 920 49 86 komi wolanata min heeɓina ko fiyo yette baɓe wawu voilà arisirde numéro moƴo voilà ok ko watti ɗon kadi ko ɓeyditota ɗon seeɗa artiste invité ɓe kadi wonɓe toon ɓen fopp meɗen toriɓe yoɓe yaw law ɓe adda soñji maɓɓe ɗin ɗi kale law déjà menen soñji ɗin ko ñande conférence de presse on min kalata soñji ɗin hara si a aroyi toon wona innugol grand waɗanan oɗo kalanan oɗo son donc ko nden ñande comme ça veut dire kala ande no hono ne invité a daali yoni addu ko soñji ɗi law soñji makko ɗi yo ar law o ara kadi nden ñande so oɗo e oɗo daali voilà o ara kadi nden ñande kadi law harna innugol non min ko say heewi mi ara accugol ha 0 heure 1 heure inna no arde par ce que ɗum ɗon kadi adda difficulté nder ton jonno menen min falaka ɗum ɗon waɗa nder ton ko ɗum waɗi simin yettade jama à chaque fois min répétay fiyo jama wawa arde law heɓa ko faala ko law par ce que sa ara law a acca an a duwaɗo joni ƴewde 23 heures a acci ha 2 heures de matin a yinniɗe arde fiya ƴewɗon andi watta facile ko ɗum waɗi simin ini yo jama on fof aru law donc komin wattata hoore ɗon kadi wano séréji ɗi fopp e promoteur ɓe ɓen e artiste ɓen ɓe fopp kadi ɓe noddita est ce que a faami voilà haray Dj Lamzo la wawi darade wano ɗo taw par ce que ɓay haray ɗe mari hoɓɓe kadi ɗon andi G224 l'homme de Gambia général Barry imo ɗo kanko kadi o ara o wooda ko ɓeydite ɗo seeɗa par ce que ɗon andi ko fi événement on kanko kadi addimo ɗo déplacement Gambie à Dakar andi ɗum ɗon tourna petit affaire noon quoi merci beaucoup may nanna e mboma arten ko plate men adde 150 Dj Lamzo te ɗon andi koko ñiiri kako niɓɓiɗo welirta mboma Barry ko hiite
Anga wadai haya nganyal, anga wadai haya Jonnaga, anga wadai haya Maulali. Hey, sukabe wali doko Labi Joy je magoto. Hey Jube, sikullo idido ipiri kuma modi kuma moda kunku weltike hara ko modu kunku woni weltaki. So anga wada haya da naki anga wada haya afotaki hada yoyi vraiment mboma idon indi hidon andi ha ko nibbiro welita ko nomi halan ton si isa Allah le 3 août kala ardo isa Allah ande vraiment mboma hoti Sénégal te don andi ko non piji di yata hada sen ibi don samina wona hajja binta bande koloban samina non foto na seda samina wona grand alpha ba dugun tunni samna no foto wana seeda e be ngure makko ne hay aysoto no fa ngatiale goto samna wana Fatima Gna Yoff wana DJ Azaya wana Alliance wana Yaguba Fass Marté Fass ngatiale goto samna ka wana président fan club DJ Lamzong Abdoul Masi kanga tamna foto wana seeda ngatiale goto kala ndawar mano jodi no ndarde Jamma TV ngatiale goto se do ngandi vraiment ko mi halani on affaire on ko nyiri ka ko nibbido welirta iwa Gambie njong iwa Guinée njong iwa Sénégal njong kala ndawar man hatandi ni argo Jamma TV sa noddi me inshallah me ara me invitement me wanna ma fala ma parce que ko wadi ko enen hawti télé on wana fi men ko fi menen tung me wadi ko galle jame me wada émission jame hara sam eden holdira ko sabo dum do wadira ko sab andawar ma kala programme ko jokka yo jamon andu vraiment ko dum do jokka kala ko satna jamon anda ko do satna kala hebdo tampe dum do taw ko dum do jamon andata vraiment ko dum do wana wadede haray ko non afedi yata hare no min non invité je mengo kadi hewti do te no andi vraiment kala ko boyno satde do kono yata te mi halni on rek min non Jamma TV nyande finiti o e ye kesube andawar ma vraiment se be ari se Allah jabi andina ko en andano en ka andina be ko be andano ke ko wadi neddo ko no ko na ko ndaka hakkundejo afjata e gorgordo fejata mais non sa woni hakkunde ayada jama haray minna assalamu alaikum wa alaikum salam digi lamso no wayo hawte jam alhamdulillah ma tan président don hiro don halon ko no woni hombo jama wa andugo vraiment ko hombo wala aray ko non tigi kono be andiri non tun ko pay ko mabbe nene goto mabbe gido mo yadi do mo général Barry Zudi 124 prod depuis Gambie oui ok hare hande me yido koyngal mon e ko télé Jamma TV do hare hande koyngal mon do ko wona honno oui hare ko adi kontaw me weltano équipe Jamma TV on fu kala wondo do ara meden weltano mo moƴƴa battane golleji ɗin parce que ko golle moƴƴe ɗen yoɓata joomum wallahi franchement minen weltani on minen yiwde golle ko wakkili ɗon kon sen feƴƴi ɗon min weltano digueɓe ɓen e promoteur ɓe wonɓe Dakar ɗo e kala artiste jo wonɗo ɗo woni artiste invité woni ɓe invitaka fopp no weltana bon aray koyngal amen e nder leydi Dakar bon ko fiyo concert sataɗo ɗo duuɓi ha heddori lebbi ha heddori jonte ha heddi yontere ɓay ko samedi wonɗo arde ɗo min minata le 3 août hande kadi min nayi samedi wonɗo arde ɗo bon haray ɗen wontidi voix d'or voix d'or on sen wi voix d'or en wiya e mboma wendu sen wi mboma wendu en wiya l'artiste international bon haray ɗe wontidi e makko ɗo samedi wonɗo arde ɗo ɗum ko Douta Seck haray kala wonɗo Sénégal ɗo haray no andi Douta Seck ko honto haray ko menen hoɓɓe ɓen jiiɓi andude ko honto bon haray jama communauté guinéen et d'origine guinéen jooɗiɓe Dakar ɗo foppu no noddita tawidegol o concert lutteteɗo fillede samedi wonɗo arde ɗo yadude e artiste ɓe men takamɓe wonɓe ga bon
menen hoɓɓe arɓe ɓen par ce que fewno ɗo ni ko jeudi 124 PDG maɓɓe on wonɗon woni yeeso mon ɗo wonɗon ɗon waddide ɗo face à face bon no woodi kadi buy wonɓe arde ɓaawo tawata fof ko fi o concert waɗowo e samedi arowo ɗo duta sexy allahu lanɗo jaaɓi yaadude e mboma bari way haray jama on nani ko général depuis Gambie people ɓay ganduɗa kono people andi men anglais o men nanta anglais kono noon ko people mi sikki people ko fi fof ka walla ko people ko yimɓe ɗuɗuɓe walla ouais hein way ok people ko yimɓe way ko yimɓe ka woni people quoi haray ko kamɓe ari ɗo fi honno fi le 3 août no kanko no inni na 3 août ko samedi arowo ɗo samedi arowo ɗo o holliri parce que kanko vraiment himo waɗi pare fi samedi arowo ɗo on way général min garta vraiment si ɗawni ko c'est la première fois hiɗa immo Gambie araga fi concert fi mboma bari wendu ko honno wata walla ngo jama parce que hande ande min haccilan andi an hiɗa andi ko andiɗa ko ngoɗo anda ko engrais ko andiɗa ko min mi anda ko honno wata walla ngo jama on e fi e mboma way komi wawi inude jama on artiste jon d' abord ko artiste jomo annanda hoorema tata o ɗaynata fans ɓe makko ɓen e kala soduɗo biye mum naati o fijanaymo ha o welto sa yi jeudi 124 déplace que depuis Gambie ha hewti Dakar tawidegol o concert wona sama kala par ce que souvent ko min wiyata kon jeudi 124 ɓe wowlata ko ɓe waɗata kadi ko nafata bon haray sa yi tun déplacement amen on e yaadude e mprod fi o programme waɗowo ɗo concert waɗowo ɗo e samedi ɗo no wayni ko Guinée Dakar Guinée Sénégal Gambie bon andi piiji ɗin ɗum ɗo wona piiji samakalaji quoi sa yi mboma iwri Guinée kanko e groupe makko on wonɓe Dakar ɗo artiste ɓe buykatno ɗo tawata ɓe tawa e nder événement on minen kadi min déplace que depuis Gambie ha min hewti ɗo bon andu piiji ɗi wona samakala bon haray samakala déplace ali men samakala kadi déplace ali artiste jon bon jama o yo wawa andude min naali hari waɗali mais no wawa wonde e nder génération men on hari waɗali tawata Gambie ara ɗo waɗa corroboré ɓe anda hoorema wonɓe ɗum ɗo wonɓe Dakar ɗo promoteur ɓe wonɓe Sénégal ɗo c'est la première fois no wadde voilà haray noon ɗum ɗon kadi koko continta par ce que fiyon ɗum hiɗen duwa jonnidirde juuɗe e ɓurini kadi quoi tawata promoteur ɓe wonɓe Dakar ɓe waɗa e collabo e wonɓe Guinée ɓe waɗa e collabo e wonɓe Gambie Guinée Bissau un peu partout en Afrique bon si ɗum noon continue a tawi piiji ɗin ɗi ɓurta e développude ɗi jonna e artiste ɓe ɓen doole ɗi jonna kadi promoteur ɓe ɓen doole bon haray ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude korugam beɗugam voilà si fof woni hunde wotere andi no wayni wa si tawi a ƴetti ɓurigol gotol a pooɗigol a yaltini ɓurikol gotum e nder ɓurigol ngol sa ɓoyli tun a heelay kono sa haw ƴetti ɓurigol ngol fof a jogui tiki a wi a heelugol a ñallay ɗon baba haray piiji ɗin ko piiji ɗi anndanɗa hoorema ñande fini wiyetoyɗen doit créer piiji ɗi tawata ko nafayɗi jama on quoi bon haray jeudi 124 mprod e woɓɓe bon haray ko defa kon ko samedi arowo ɗo ko ñiiri kaba ko niɓɓiro weli bon iɗon andi on to watta awon nani général ko woni ko nga fitama ga est ce que hari ɗa andi oɗo kono a nani inde sa nani Gambia kala ko watta komi yawno Gambia conseil ji waɗɗe Gambia fof ko o woni général Gambie ko a nani général colonel fof andi ko général laami colonel ka ko commandant laami général ka waɗa ko général laami commandant ok fay fitama ga maccitama an kadi vraiment ayi concert mboma on ko Gambie e Sénégal waɗi korobole andaɗa warma fi addugol mboma Sénégal o teɗa andi woɓɓe yitte bisuji iwa Gambie ara fi concert on Sénégal kadi no waɗi préparé no indi kadi no feƴƴitade Gambie joni noon ko honnum ɓurta innugol ɗum ɗon balaɗe gara e songo sina yo Allah on ɓurtuɓe hokkude doole ɓurini kadi par ce que fiyon ɗum sa yi ɗum ɗo wona minen fof min yalti e o programme ɗo saabu position maɓɓe no moƴƴiri noon ko ɗum
waɗa he ɗon tawa waɗi ha somin tawa programme o yo allahu nawruɓe yeeso o position mo ɓe geti ɗo kadi aɗa ɓe newɓe arani biɓe fokkiti minen o minen mi wiyata min fuɗɗikeede résultat mum gisa par ce que joni aɗa mi walike duuɓi men yalditali wallahi hay soñdia men heddete koye haɗi jama o ganda men wallahi mais biɓeɗo ari dal tigi tigi on tigi fuɗɗikeede intérêt maɓɓe o min kañum wallahi e haɗa comme torto jama on mo be ka wawɗa hikkorde o programme no talutte ok voilà haɗa nene ko Fils Mbacké ni kon c'est la première fois no wadde anda hoorema Gambie Sénégal wona nene goto baba goto sen daari enen fof ko nokku goto iwɗen ko saabu honɗum ko sendi seeɗa ko wona oya woni Gambie wona oya woni Sénégal mais noon ko wimi e wimami en fof ken pular ko ɓiɓɓe guinéen ɓe haysinaɓe ɓiɓɓe guinéen enen fof ko pular wolten sa woɗi pular haare ka guinéenjo haare min komi guinéenjo haare ora ka ko guinéenjo parce que ko pular wonɗen enen fof te sa daari pullon ko on to atti iwugol nante men no wola ko Éthiopie hande sa daari wona Éthiopie ha hewti ɗo ha wona Gambie ha Mauritanie wona ha ko yewɗa o hande sa daari Mali premier ɗum ɗo maɓɓe on député maɓɓe jano ko pullo a faami hande Gambie ka daare Sénégal ka daare Guinée ka daare saabu on ɗum ko ma hiɗodiren ko honɗum koye hiɗodiren hoore men si nafen hoore men kono an miti meɗeni hooran ko miɗana oɗo général ɗo a yiɗani hoorema ka aydana Fils Marga ɗo haɗa wona lawol haɗa sissa mo wuuri accitinan son Fils Marga on seeɗa après noon arenga général par ce que no woodi piiji ɓiɗɗo andana hoorema général no duwaɗi feññingol par ce que ko no waɗi no woodi anda hoorema ñamako andi ñamako no woodi ñamako jani no woodi ñamako tosokoy koye noon a mema jaɗeɗe dawɗe wuula tosokoy koye noon koye wuula joni noon ko pourquoi pas ça janƴa ɗen he kañum no janɗiɗe wuula tosokon kon kiɗo no wawi ha gara pourquoi ma ndeɗa no janɗi ha yo accatan musique o ma en
a wodi mi weltoto sukaɓe winoɓe maale ɓen no woodi ɓe ala langandi noon ko amoɓe ɗiɗo ƴetta concert ɗo Fils de Marga amay mboma amay te langandi noon a ɗon ko face à face watta quoi ha Fils de Marga no ɗo komi torto fans on yoɓe fop yoɓe yawo arde eɓe awa argol fans ɓe wontiranɓe Mbour wontirɓe Kermassar wontiranɓe Tivaouane Peulh ƴetta gottejo goto arden allo no way ça va ça va Tije Lamzo hiɗa e jang hiɗa e jang ça va miɗo e jaam ina nang etto ina noddame on to komin Gilles depuis zone de captage wa ko grand dian joni ɗon quoi homɓe mabɓe général Bari mi salminimo moƴo yimo ko petit makko koye Zil ok non ɗon gara Zil e ada prési Zil no wayi ɓuttelema on seeɗa allo Zil voilà e prési mi salminimo moƴo e mas bamal ɓe nande honno wayi voilà ɓe salminama buyona seeɗa quoi minen darde ɓe commission ɗo émission o no welde quoi merci beaucoup min oui en tant que grand diamant on général o wi Gambie o wari Sénégal ko honno o wari Sénégal fi addugol mboma Sénégal ɗo ko honno yiyata e ɗum ɗon e makko non ɗum ɗo sina weltana ko grand jom buy wona seeɗa quoi arawi ɓe ari e jaam yo Allah nattuɓe e jaam quoi Allah latnana jama on e concert on e jaam quoi joni an e sengo ma ko honno wata waɗanagol mo fi anda on ma vraiment ko wettiɗa kon holliri ɗum ɗo non welta konko ko haray ko yugol ɗum famɓe ɓen fof haray bisimilla mabɓe quoi haray ɓe fada quoi le 3 août ala ko yombata toon quoi inchallah rabbi haray meɗen invité fof hay goto to jaɓo luttede muɗum quoi waaw mi salmini fof grand jiri noon minen salmini ɓe moƴƴa surtout prési ok ala problème prési wiya Adama Coulibaly min salminiɓe buyona seeɗa quoi ok ko goto merci beaucoup grand ok Fils de Marga gagne to mi ala ok ɓe campement ngeho ɓen Bigsan Pellum fi makko dow mi weltano ɗon grand dian goto wonɗo à l'extérieur fi makko dow onno mi haaltayinde makko nde billahi wallahi way onno la weltanimo moƴƴa noon la weltano grand Abdourahim aɗa ko tedduga maɓɓe fi programme on ɓe Bentali ɓe Kassor ɓe Guédiawaye ɓe Pikine kala man anduɗo Fils de Bounaya emo anda Fils de Bounaya fof en tant que woni fans fils meɗen sabbima dañande le 3 août Douta Seck ka hirde mboma Fils de Marga e mboma e hewɓe si minni mi lintane on ɗo mi faljey o nani ɗo woɓɓe no iwri ɗo ha Gambie fiyo programme ɗo so tawi woni ɗo jogitono ɓawo junngo waɗire ni juuɗe mon ɗe ko la poy won toon dañande merci beaucoup Fils de Marga haray mi arta ɗon e grand général Gambie people te la andi Gambie people men kam wotti ɗum ɗon ɗo way grand men arta pakkita ndaari wona promoteur no ɗuuɗi Sénégal on est beaucoup de promoteurs ici mais a acciti donc fof ɓandare ayni sina ɓeeɗo a wata golludu ko ɓeeɗo hakkille ma nangi fiyo golludu wayi andi pay ko janɗay ko janɗay way pay ko janɗay sa daari piiji ɗi wona innugol like ƴettumo wa allo wa no wawi ça va on jarama goɗon mi faala Fils de Marga ina men Fils de Marga ɗo Fils de Marga hinamo ɗo hinamo ça va on jarama tom allo oui jam ɗaga jam jantutinala e mon dj iɗo nodda ɓe gonto allo Fils de Marga nam wa allo hettire téléphone on ɓuyde téléphone on seeɗa ɓuyte téléphone on seeɗa te téléphone on allo oui min Hawa Adama Hawa hono way dj DG c'est bon Adama Hawa no ɓe wa Bentali on fof iɗon e jaam ka ok wannana noon close affaire on mi wawa yeddugol e gayori ni gonaddanatagede ko hay ma en question mo wonjude e mon on ok feƴƴa ko min numa kon pay ko janɗay quoi ko pay ko jandata quoi je crois que mi ɓuuri e tanƴinade ha takko pellet wallaɗo o foolay jettuma bon allo salamu aleykum
Alaikum salam, le grand Badian le boss. Big boss sama gani. Na way grand awale tu me anjita voix muka. DJ Lamzo. Wallahi grand na way ça va? Ah ça va alhamdulillah. Ide jang. Jantu yetu dala. Ida no dame ngonto. Ah mais wakam do. Wakama. Ouais. Wa okay ñu dong na ci tama yura invité bendo après me ngati tama wada parole. Mo be Gambia. Ouais, bro. Le grand Badian. Big boss, mais andi Badian. No count boss John grand. Ouais, on no frère, ida jang. Ah jantu frère, o te jar. Yettude Allah, oui, on marani lang. Ngare ko telli. Merci. Sinon on Andi. Dan yakuna men no hada ngam bedamu. Ka. Ay wata ta cho. Ouais, pas de problème frère. Ah bienvenue à Dakar encore. Merci. La ngam sa game émission nabata inshallah yoto. Y a pas de problème, y a pas de problème. Grand Badian. Ouais. Min do no ko blank to bayla dudi hala seda. Yeah, awa. Ouais, le grand Badian a eu grand général. C'est la première fois mo iwde Gambie ara wada compte Sénégal ko honno wawta innugol mo e ko honno wata mol ngom e ko te ko woni Sénégal parce que ko enen do woni Sénégal ga ko enen andi ko honno woni fewndi ko saare men do ni. Bon déjà le Sénégal wona janame men. Donc ko net men tawado men. Andu do ande kadi culture guinéen wakili kadi ko togola nyenal hande e dal culture guinéen woni do woni Gambie woni la Guinée. Ça ni mingi la Guinée parce que artiste bi do jota Gambie be jere yurde. Donc hande ko ni go motum félicitations et bonne chance. Kadi kala ko golle ko do mo walude. Woni addugo julle ma fewnugol événement waɗugol kadi promotion événement ko noon no guerdugol ni donc haray on est disponible donc kanko kadi mo andi golle ɗe fof mbiɗen gollude ka réseaux sociaux ji komin goto dal komin gotum inchallah komin gotum fils de Bounaya kadi wargo mo encouragé par ce que bon mi yiide fewde golle ɗen donc waɗugo mo toon ji courage rien n'est facile wata o découragé e continue golle ɗen o hoolo hoore makko o hoolo kadi équipe mo wondi on kadi wona kadi disponible noon par ce que mo waɗi injoignable de trop parce que minen mi noddemama ronka wallahi ay no hade ko tan ni ngara wadan no non a andi mo andi hande ko fen stade wala compliqué wallahi mais ko goto inchallah. Ok, merci beaucoup grand Badian. Ouais, le général ayi o dokay ko grand Badian kankadi way Sénégal ko moteri jogo Sénégal do porte du général bari parce que dandi ko balli di woddondiri o hare berde den no nokku gotum wallahi bon la weltani promoteur be wonbe Sénégal ben woni nouveau génération woni ancien be ben la weltani be quoi parce que dandi hunde nden sa ari a tawi sibasmango waɗama waɗugol mandi ngara satta bon sa yi piiji ɗin no yahude no évolude ko onon jooɗiɓe ɗo ɓen quoi wallahi ɗum noon wona innugol ko paykum ma ko mawɗo ma oɗo ko to ma oɗo ko to non millan felsiti fou weltani fou kadi bon encourage ɓe kadi conseille ɓe kadi wallidirgol quoi bon ça y hande jeudi 124 wadi collabo improd bon ko solidarité on quoi wallahi bon si men yidi no tawi ko korungam bedungam men hebatano courage ma kambe be hebatano courage wallahi mais Badian franchement depuis que Allah hollindiri men e buy e yimbe buy no ga tawata relation hakkunde amen der tawata non buy anda quoi mais menen ngandi ko nuni hakkunde amen der hare la weltani fo nani merci wa allo assalamu alaikum jado hido ngai jang alhamdulillah inen ngato hido no deme ngonto dilama depuis Fas kombo hadi depuis Fas ok menen ngacita ma don hare anani fi concert mbo ma on ka le 3 août ka
haray don habba samedi yontere hande ah haray don habba ko en face men do woni match tillel do woni nani ara ko dama ga festa magano ni way grand hadi no way dom dale jantu nani la jam alhamdulillah boy jadon ono le to ngi jam ton no be ngure alhamdulillah ala ka di maya mi fami do weltara mo anon aran fi mon ko welta ni ma okay fi mon ko do ngandi fi maya ko dow ino bon courage ok merci way frère ok merci beaucoup grand merci ayron donc way ok général vraiment ay nani ko vraiment badian ko gila boy vraiment ido ngandiri te ani ka gagno kadi ya gagno c'est un gagne cool am wadi cool vraiment la ngani fi ko sengo don ok jori me ngara fi arrivé mboma on ko honno e wallum kala ndawar ma wona piji budi woni milanda kima wa ko so woni mejiti woni piji budi di milanda ki ma ngati ma wala y a pas de problème arrivé mboma on e en teddinira e fans do ben fap communauté on fu no teddinira e kala jogitido page mum wala téléji ɗin fop no invita jaɓɓagol mbomagol le 31 le 31 le 31 ɗum woni e mercredi aroɗo si allahu lanɗo jaaɓi ka aéroport international Dakar ɗo haray fop no teddinira guilandema ko wiyete kon fans club ji makko ɗin e fans club ji goɗɗi e goɗɗi e sere e comping bon haray en accali hay goto en sendata kile jarama quoi parce que ɗum ɗo ko événement mo andanɗa hoorema tawata mondon fof waway mo fellitade kadi si allahu wallahi wallahi mi andinte one things hunde wotere e piiji ɗin ko solidarité on woni fof si jonnidirama juuɗe si juɗɗe jonnidirama a yiya e goɗɗum go an a adday ko mi andano min kadi mi adda ko a andano bon G224 prod no woodi ɓe yaali men mais ɓe nanali inde amen min naali ala kono waray no fandi bon sa yi men déplace go depuis allo allo hello wa no way ça va wa lolde jantu na marsude jantu ko mboy dano deme on to ko joddi do Dakar Sandaga jojo Dakar Sandaga ina den ina den me nyawli kende to awa me joni me den hetto ngawa ay ko fils de marga la félicite Ramadan lando hiwro mo kadi lando sumo jam ko to hiwrta man kadi fota ko rando ko jawoni golle makko den ina mo toujours de courage wallahi merci way nani merci way merci frère ayna mo ko peti makko kunki yokko no mi fami ay mi salmini mo foto na seeda di courage toujours ok merci ara jentaki ko ni baaw kon ko vita ko ni yeso kon toujours ok merci way ok grand mini merci way merci allo aw hara hiɗon habba concert on inshallah le 3 août ne ñanden ko kanko woni ton fils de marga e mboma wendu way grand mi atta ok haray toujours fo no weltana fo no invita bon haray programme on ko samedi arowo ɗo si allahu lando jaaɓi haray arrivé artiste jon kanko e groupe makon haray ko mercredi ɗum woni le 31 bon haray fopp no noddita à partir du 17h haray jama on fof yo taw wawi hewtude ka aéroport bon haray noon ko feƴƴata kon Douta Seck mondo yiyay quoi parce que haray miɗa andi wona Dakar ɗo bon jogitiɓe page ji jani buyno ɗo ɓe wawa hollirde hunde nden quoi bon général Barry G224 no ardi expérience mum tawdi kadi promoteur ɓe men wonɓe ga e expérience maɓɓe bon soutenage ji ɗi no yuri un peu partout bon artiste jom programme o neeɓi arde Dakar o joui o joini population Dakar o moƴƴa mais ngal ɗo arrivé makko certes kadi e arrivé ji ɗi o wowno ko ɗum ɗo woni ɗo lagan fi ɗum bon certes e arrivé ji ɗin parce que min taw e hoore am lan andi talam makko o yii ko waɗi Europe kon o yehi Europe o waɗi tourné o heɓi trophée o arti G224 waɗi retour makko Gambie bon mino wawma inude à partir de
22h tay men wadi guichet fermé Gambie way bon men hebi 2 concert tay tanduda men tay ko foketu men accitamo o hota o wado ya concert ji wobbe go kadi quoi bon o concert do nebanoma sate de ko nebi mais ko ngaldo Allah landon woni ko muuyi tawata waaway wonde bon haray ko tori den tun jama on fu woni gorko e debbo payko e mawdo fappuno teddinira programme mi rewa don kadi mi weltano kadi anani a hiri a weeru voilà mi weltanto Asma Diallo madame Koulibaly weltano den monsieur Adama Koulibaly weltano den improd crew fo bon hay goto accaka bon haray menen arrivé amen on do buy no fala yi de général Barry buy kadi no noddude men no tata be fala men yi de face à face mais mi da wiya France be yiray G224 manière kadi mobe wo wayude système jigo kadi quoi parce que dandi wo kodo no ndara bon men jangay kono non kadi men jannay bon haray jamaon yobe arlaw mi da toro fu yo arlaw spécial kadi artiste invité be ben mi da wiya mo kala yo ar siva l'air mum on quoi time makko o siva l'air makko law o wawa zuude o weltina fans be makko be bon wobbe no ton be wadi day e mbuma face and face ka hore podium bon idon andi mbuma o yimay o amay o aminay kadi fo dal makko dal haray artiste jong mina wawma innude fewndo do Afrique himo tawa e artiste be wona be doganede ben e artiste jo kadi mo ananda hore ma tata himo tawa e jogitibe Afrique ben kadi mo wadi doy o to dinaki parce que dum non fu no andi quoi bon sa yi hande mbuma wala ropo quoi ko golle makko den quoi golle mojje den yobata jommu haray non no ngandi général Barry ko paykum o wawata hala moƴƴa haray simi falji kadi on falji tayla haray kadi si yewtere anden gañi woɓɓe haray miɗa wiyaɓe kadi toujours ɗo gandi ko wolo faljata haray miɗa yafimo kadi bon haray G224 prod e improd ko culture ji ɗiɗi hawtodiri waɗi o event wonɗo wadde ɗo e samedi aroɗo bon en weltanto Masi weltanoɗen e kurwon fou siminni mi sitayɓe mi wowla e woɓɓe mi acca woɓɓe quoi bon haray miɗa weltani fou miɗa weltanoma an Digue Lamzo bon mi weltano kala jentitiɗo en kadi e aroyeɓe kadi jento bon haray en weltanto fou haray kadi minen premier tuma kala ko falɗa landade général Barry minen wiuma go ahead haray toujours minen acciti lawol ngol quoi ok merci haray on nani ko woni kon ko yaho feggoto ko ñaamo ɗeɗoto haray ko noon kala ko yiyandarma o wowli ko welani jama mo tori yafe kala o wowli ko noon welta jama ko ɗum hiɗi kan kadi par ce que neɗɗo kala ko hakkudejo kala ko wonɗa ko hakkudejo haray fitaman kam haccitama wayda haray ko adi kon taw ila weltano fans club fils de Bounayom haray ko teddungal maɓɓe programme wontira men ɗon ha jewɓe ɓe manda ɓen wonɓe Ziguinchor ɓe fof ɓe hettilangoy ni on fof mon ko teddungal mon surtout no Diadia Ramatoulaye depuis manda donc hiwra weltira toon weltano tous les fans fils de Bounaya bon wono ɓe Bentali wono ɓe ñatali Grand Dakar wono fans club Longo Lafa aradi Himaya fimon ko dow bon wono ɓe woora ɓen suugue naccali hay goto alay ko pay ko monkum ɓe maali ɓe daari alimi fof accala goto a invité fof mi compte mi faljay quoi ɓe ɗugurtoni ɓen voilà alay Bounaya fimon ko dow quoi teddugale mon fi programme on le 3 août ko yombi ala duta sek merci beaucoup fils Damarga haray min accitima lawngo hino ɗon haray ko gotum haray kono yaata haray min noon inchallah fils Damarga joni on rendez-vous le 3 août concert kanko e mboma face à face honto waɗata duta sek en face marché Tilel sa ari ha Tilel en face de maire de Bamba Fall Medina ko ɗon affaire o woni inchallah te ɓe wowli masi inni sécurité o no woodi fof no woodi ala andarma ko arta tawa hiɗa huuli arta ko arata tawa ɓerdama hino ɗeñƴi sa ari so Allah jaɓi ɓe hollete an hoorema yene ɗum ɗo hino jari ko imoɗa taƴa bema nata haray kono yaata haray mi arta Gambie min heewi ɗo ɓe inna vraiment ko ma
anglais on seeɗa manda honno gambien ko gambien on seeɗa ɓewa andu ko vraiment général bari hewtiɗo kadi men après parce que ero yoni kono mi wama oggol matta no firka ko ne wori ko meejiti kadi wa worgol ma accitama après wayda ɗo bro wona ko ɗuuɗi wona ko juuti ɓayɗa andi piiji ɗin ko fi tun yo wawa famodirede so yimɓe wowla e anglais on no woodi ɓe famata so wi en wowla e français on no woodi ɓe famata mais ɗo ko artiste jo yimowo pular noddutuɗen hawtodirɗen en fo noddutuɗen ko pular kadi o yimata yewten jama on ko ɓe wawata nande kon fo maɓɓe bon wontirɓe Gambie eɗen andi toujours majorité on ko haali pular on ɓuuri ɗuuɗude wontirɓe Dakar ɗo kadi eɗen andi haali pular on no ɗuuɗi moƴƴa bon kala ka tawata yiɓe wawi en suivre fewdo ɗo en wiya jama on hiɗen jonni ɓe rendez-vous inchallah samedi arowo ɗo min mi ala wiide goye toujours ko mi arti ko mi ala wiide le 3 ma non ko samedi arowo ɗo arrivé artiste jon ko mercredi bon ɗum woni e alarba arowo ɗo haray ɗe wontidi e kanko mbuma e groupe makko donc haɗa kala falal yawgol numéro ji ɗi wolama numéro ji ɗin wolama bon comme no masi wowliri noon numéro ji ɗin ɓay ɗum ɗon min mi wawata racontude ɗum ɗon quoi you know bon haray e jama on noddu e kadi contact ji wonɗi ɗin kadi ka flyers ji walla ka poster ji bon haray yoɓe ndaaru ɗin contact ji ɗon ɓe nodda ɓe wawa e humpitade kadi ko ɓuri noon kadi laaɓude bon e ko honto fottete ma ko honno bon ɓe wawa e famude kadi bon haray min komi wawata tun jonude message on fi raɓɓinɗingol ɗon haray koye mercredi si allahu lando jaaɓi à partir de 17h00 haray koyen fottu ka aéroport international Dakar bon wontirɓe Gambie wonɓe men sivude spécial G224 prod e France ɓe G224 promotion général bari wowlata ko waɗata ko nafata meɗen weltani on côté Gambie meɗen andi ɓe siiva e Jama TV Mouradou Dole côté Gambie haray meɗen weltani on fota wona seeɗa bon aray mi andintina e tun Gambie iɓe tambiti élément jo mon on PDG on ka G224 prod bon haray meɗen andi arrivé groupe on kamɓe kadi à partir de le 31 ha le 1er haray groupe G224 ko ɓuuri ɗuɗude kon ɓe hewtiɗo meɗen weltano kala communauté guinéen wonɗo e nder territoire Sénégal on men sendinirali kile jarama wona o ko pullo o ko soso o ko manika foppo no invita bon men acca hay goto bon kala kadi diguejo mo ananda hoorema tawata yiɗa e nder territoire Sénégal on haray meɗen weltanima meɗen wiwma kadi bienvenue ko saɗi ko tooli bon meɗen weltano promoteur ɓe ɗimmoɓe amen ɓen par ce que yiɗa andi minen hawti golle ɗen sometime haray no faaɗi mais kadi ɗum ɗon kadi haray wata hen wonu e golle ɗen quoi par ce que golle ɗen ko hawtade bon G224 promotion mina ɓuuri e tañƴinade fewdo ɗo e nder wonɓe génération wonɓe wadde promotion ɓen no wonde mina ɓuuri e fanɗude duuɓi e maɓɓe mais alhamdulillahi rabbil alamina mina weltani jama on par ce que ɗa andi e calɗi ɗin ko ɗaɗi ɗin mantorta G224 ko jama on ɓe mari ko jama on kadi ɓe mantorta sa nani ɗo a wi Jama TV ko honɗum ko jama on quoi bon inde nden real appreciate mina weltori inde nden moƴƴa voilà bon miɗa weltori kadi e wonɓe soutenude au structure improd wonɓe e nder Dakar la weltani jama o Mouradou Dole par ce que sa konti a faljay bon haray ɗa andi piiji ɗin ko noon tun ɗi duwa yarude en wiyay ɗe weltani gorko e debbo paykuñ e mawɗo lanɗo e laamaɗo karamokojo e talibajo en accali hay goto eɗon andi piiji ɗin no ɗi duwa yarude noon en nawrayɗi noon tun par ce que ɗon andi ko satti o ko satti ko hawtuɓe ɓen sendata bon haray hunde nden ko hunde hawtande artiste jon ko hawtaɗo bon menen promoteur ɓe ɓen kadi ko menen hawti golle ɗen comme no onon animateur ɓe ɓen e golloɓe siga ɗe golle ɗen fou ko onon hawti golle ɗen haray honɗum ɓurata en jonude doole koyen waɗu koyen wonu hunde wotere haray kala mo wata goto wi teddiniraka programme o si tawi hawri improd ɓe faljino ɓe teddiniri woɓɓe ɓe acci woɓɓe haray men hawtodiri menen fo amen min teddiniri onon ɓe
teddinirano ka ɓen ha hewti teddinaɓe ɓen kadi fimu bon haray hunde nden ko hunde nde hawtuɗen artiste jon ko artiste jo men gaynuɗo golle mum gaynowo kadi golle mum nden woni Mboma Bari en feƴƴay ɗon kadi wiyen voix d'or par ce que ɗon andi si mi wi Mboma Bari tun haray ɓernde nde walaki ko foke kadi mi wiya voix d'or mi watta ɗon kadi artiste international par ce que golle makko ɗen himo wawi quoi way miɗa weltori. Merci beaucoup général haray on nani ko woni kon vraiment o yi piiji ɗin piiji ɗi noye piiji kono piiji ɗi ɗo na goto piiji ɗin fof ko piiji men piiji ɗin fof na goto ko pula luggoro haala noon ɗo awa noon o pula ɗo o nani ɓe ñaññande haɗa ɓerde maniére joni on maniére ɗon inchallah ko surprise wonta yo jaam on aru concert on ɓe anda vraiment humpano ɓiygol général Bari si ɓe ari ne ñanden ɓe wawamo yigol mo humpanoɓe kadi Mbomaɓe ne ñanden si ari anda vraiment Mboma ko surprise honnugo waɗi par ce que o yinini singeji kecɗi o yaltinde hokka singeji anda hoorema ɗiɗum ɗi yaltali telen andi vraiment général Bari ko woli o Mboma ko ɗum watta Mboma ko woli o ko ɗum général Bari watta telen andi c'est la famille a famille ka ala gandi ɗon haɗa wawi yaggo numéro ji ɗi anda hoorema fi yaggo ko aéroport on ɗa wawi wolgo numéro on wawi wolgo numéro on o jeɗɗa numéro 77 920 49 86 77 920 49 86 so noddi on numéro ɗon ɓe wawa andigol on ko honto fottete e ko honto déplacé immoɗo yawngo erwo jaɓɓogol Mboma on woni kala fanɗo Mboma heewi kala hiɗuɗo Mboma sa ari a noddi on numéro ɗon inchallahu a wawi yaade tawjeɗa muradu ndun yaade ɗon aéroport arti donc par ce que ene neɗɗo ala ɓuuri fanse mum artiste kadi ala ɓuuri kelanomo par ce que ta kelanoma si ama haɗa kono yarata haɗa min noon inchallah min jonno rendez-vous on gonko hindi kon simi woli ko welali on haɗa minen tono yaafo e walla nori ko ɓeydata noon tigui woniri aray toujours komi wawata ɓeydutude ɗon ka côté sécurité ɗandi si tawi tun a mooɓa e jama a anduɗo golle ma ɗen haysi ko yimɓe tato wonɗa mooɓidirde ko ɗum ɗon taw attotoɗa régulde fiyo jama wawa famodirde par ce que ɗa andi fof fotali bon ka côté sound system mi anda ono ino toon sound system way sound system woni kode son instrument on voilà bon haray ɗum ɗon kadi koko prépara on nana e sonoji e ngal min naali hari on nanali siga majje mi wawata wiide hari on nanali siga majje mais sonoji arayɗi duta sek ɗin e ngal ɗo a tawi no serti kadi e sonoji boyi quoi par ce que préparation on no prépara quoi bon ɗon andi tun feƴƴa ko min ni kon lekkun kala e ndo kalmum kala ko wawɗa kon ko ɗum ɗon wawata wadde quoi bon haray meɗen weltani jama on mi weltanto kadi wontiriɓe côté Gambie mi andintinaɓe noon haray retour GD 124 promotion haray ɗum ko le 10 août si allahu lanɗon jaaɓi haray min hewtiti Gambie min waɗa e programme kadi lutteteɗo fillede ka wiyeteɗon Besco Garden inchallah mais before that haray ɗe wontidi e Mboma Bari kanko e groupe makko on par ce que piiji ɗi yombata nde ñande wallahi grand ko surprise so woni affaire ɗin toon ko gonga ɓinta kolo fo winde kon leplo gis dangal a faami no woniri hunde ɗum fof kala ko yiwɗa ko doy aray piiji ɗin en tegayɗi kadi noni duwa yarde noon ɗi yarata quoi bon organisation mo kala no wawi mais no serta kadi e nder organisation on quoi par ce que sa yi piiji ɗin minterɓe ɓen fof yahay ka terrain kono ko woɓɓe ɓen artata woɓɓe ɓen artata e voilà haray golle ɗen ko noon ko hawtade mbeɗa weltani jama on fota wona seeɗa eɗon andi feƴƴa ko min on kon tun kala luttaɗo ko duta seka kala luttaɗo duta seka e samedi arowo ɗo o ŋatta e hondu ha ƴiƴan yalta par ce que yiwgol taw général Bari c'est pas facile bon e ngal ɗo men tawi ko fof ke men ara law tawide ɗen golle ɗen par ce que ko golle men haray meɗe weltani gorko e debbo paykuñe mawɗo lanɗo e laamaɗo karamokojo e talibajo di ɗa weltana bro ore fimon go voilà haray ko noon yahata merci beaucoup haray min noon vraiment mi jonno rendez-vous mardi prochain walla kadi émission ji ko anda warma dowaɗat ko Jama TV te ɗo gandi inchallah kono yahata tila gandi noon face à face min e Mboma on ɗo tela gandi arware Mboma la gandi fi ɗum ɗon wori komi landi to Mboma wonde andi mone Kambel junior quoi junior Kambel quoi Sénégal haɗa kono yatade merci beaucoup mi innama jonno rendez-vous kadi mardi prochain walla émission ji goo kadi e nouveauté ji goo kadi archive goo e invité ɓe goo haɗa on jarama merci beaucoup wallo merci général Bari respect mi waɗa yayona woli micro
wada ya yona awa wadu ayona ajonna hemi wada ya yona nene ajemi yalta baba ajemi yalta wahanda ko mama wadata simiyan o wada hayona ye hinodombo ma ko woni tun annama yali ayoni men tay pass men sula ayona hey tout le monde men tay pass men wada ayona tout le monde hey dosé tout le monde men wada ayona men tay pass men wada ayona tout le monde men tay pass men wada ayona tout le monde men tay pass men wada ayona men tay pass men wada ayona men tay pass men wada ayona ete bono ndara debbo ndare gorko no ndara debbo afala mo kono hida hersimo afala mo kono hida hersimo so wadu ayona elam préparation elam hey mi wada ayona ajonna awa wadu ayona ajonna hemi wada ayona ajonna mi wada ayona piano mi wada ayona mi wada ayona sijunku jonni ma wadu ayona sijunku ngobari ma wadu ayona sahebi occasion unu ayona ajonna ana de taye bitai kogonga mindo simendi mi wada ayona mimi simeweki buta sex pia na wangajali na wadembo hey so ya de family pia na wangajali na wadembo na babo silabi hiyo labi silaba ni hiyo mama labali en vérité ara esi dirgola la mo feni hiyo laba na ofeni ka So fala yen filho on yetta yela ok yetta yela après ce qui quand la yidi de la vie tatine c'est ya da on va me dire ok Yeah.